o iphihletseng ke bolela ka thuto ke bolela ka bokamoso bja rena ka NokoTlou Secondary School re tlile re na ba lenyo go trading and projects Mogau Productions ga mmogo le Chari Wonder re tlisitse yona mmubu wa o iphihletseng ke buka ye balwa ke barutwana ba mphato mara matlong ya go ngwalwa ke Dr. Lesiba Teacher Maphosa a Phaleng re tlisitse mmubu go bona barutwana ba ba mphato mara matlong ka morerogolo wa go tla go matlafatsa le go nweletša thuto ye ya o iphihletseng go bona gore ba ntšhe dihlora ka o iphihletseng sebaka se ba shebale ka diphapošithutong ba fela pelo ya gore na e ragoganeng o iphihletseng a re batse la Lesiba ba tlile mo ke Mogau Maredi ka mo ke Lesiba Teacher Maphosa ke gore re theeletseng re ska dia le shata re theeletseng re ithuteng ke modimo ga tsena gore re tle re kgone go dira go ngwala ditlhatlhobo tsa rena la botseke e ke a leboga halala o iphihletseng halala halala o iphihletseng halala maranga mogatšanne sempotami teacher wa Maphosa wa Phaleng le gola manyogo ke yana yo ke rego masao le rego a o diphala le rena re phala ke ditapaleng le tapale ke re ja gona metse ka ge setse ba tlhalositse kere re tswa go ba lenyogo trading and project Mogau Production le Chari Wonder gomme a ke tsamaye ke noši ke na le Mogau Maredi mmogo nna le yena re ba tsweletše ba movie wo wa o iphihletseng ge re bona movie wo ke wa o iphihletseng re o diretse gore le kgone go thuša lena gore le kgone go kwešiša puku ye ya o iphihletseng yeo le balang ka dikolong re a tshepa gore morago go boga movie wo le tlo ba le tsebo ye e nabileng ka puku ye gomme mafelong a ngwaga la kgona go ntšha dipoelo tša lethora le tlo fiwa nako ya gore le butšeng dipotšišo ra kwara le buša dipotšišo tša go swana le bo mminoratwana khwelelo tswelelo le a tseba ka moka tswana kere are you ready for iphihletseng Come on,